I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu i u ovoj epizodi želim nešto samo da vam kažem, da ste nikakav video, ništa tu, već želim samo da vam kažem da jedan lik koji se zove Andy, stavit ću link u deskripciji, na YouTube snimam, znači bukvalno mi je dao hack za ovu igricu i stvarno radi, znači možete sami da provjerite i hvala puno na tome i daću ja vama taj link pa vi možete da skidate, bacite like, subscribe i veliki pozdrav za njega. I eto, znači, kao što vidite sad imam 999, dosta imam para uglavnom. I da, to je to, znači, bukvalno sada imam sve. I to je to, sada ću kupiti sve to i eto, znači to je to. I da, to bi bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste bacite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Do sljedećeg klipa, pozdrav!